Ndabasuhuje. Ese ni bande bagize guverinoma? Ese uzi abayobozi bacu bo ku rwego rwa minisitiri? Ese uzi abagize inama y'abaminisitiri yayindi iterana buri kwezi hagasohokamo imyanzuro buri muntu wese aba afitiye amatsiko yo kumenya? Niba utazi abo bayobozi, muri iki kiganiro ugiye gusubizwa. Giye kubagezaho abaminisitiri bo mu Rwanda ndetse na minisiteri bayoboye. Ndabagezaho kandi abanyamabanga ba minisiteri zitandukanye. Mu kubakurikiranya ntacyo twagendeyeho. Hejuru ya bose turahasanga minisitiri w'intebe akaba ari Dr. Edouard Ngirente. Ku mwanya wa kabiri hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba yitwa Musabyimana Jean Claude. Ku mwanya wa gatatu hari minisitiri Dr. Valentine Uwamariya akaba ayobora minisiteri y'uburezi. Kane hari minisitiri Dr. Uzziel Ndagijimana akaba ari minisitiri w'imari n'igenamigambi. Ku mwanya wa gatanu hari minisitiri Dr. Jeanne d'Arc Mujawamariya akaba ayobora minisiteri y'ibidukikije. Ku mwanya wa gatandatu hari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda Dr. Bizimana Jean Damascene. Ku mwanya wa karindwi hari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri. Ku mwanya wa munani hari minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation akaba yitwa Paula Ingabire. Ku mwanya wa 9 turahasanga minisiteri y'ubuzima ikaba iyoborwa na Dr. Sabe Nsanzimana. Ku mwanya wa 10 turahasanga minisiteri y'ingabo ikaba iyoborwa na Major General Albert Murasira. Ku mwanya wa 11 hari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu akaba yitwa Gasana Alfred. 12 hari minisitiri w'ubutabera akaba yitwa Dr. Ugirashebuja Emmanuel. 13 hari minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikaba iyobowe na Dr. Vincent Biruta. 14 hari minisiteri y'ibikorwa remezo ikaba iyobowe na Dr. Ernest Nsabimana. 15 hari kandi minisitiri Professeur Jeannette Bayisenge akaba ayobora minisiteri y'uburinganire n'umuryango. 16 hari minisitiri Marie Solange Kayisire akaba ayobora minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi. 17 hari minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ikaba iyoborwa na Famfa Kayirangwa Rwanyindo. 18 hari minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ikaba iyoborwa na Dr. Jean Chrysostome Ngabitsinze. 19 turahasanga minisitiri Aurore Mimosa Munyangaju akaba ari minisitiri wa siporo. Ku mwanya wa 20 hari minisitiri w'urubyiruko akaba yitwa Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abudara. 21 hari minisitiri ushinzwe imirimo y'abaminisitiri akaba yitwa Ines Mpambara. 22 turahasanga Eric Rwigamba akaba ayobora minisiteri y'ishoramari rya leta. 23 hari minisitiri Judith Uwizeye akaba ari minisitiri mu biro bya perezida wa repubulika. Aba tumaze kuvuga akaba aribo bayoboye za minisiteri. Gusa hari n'abanyamabanga ba leta muri za minisiteri zitandukanye. Muri abo ngabo twavugamo nka Richard Dusabe akaba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Harimo kandi Dr. Claudine Uwera akaba ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Gaspard Twagirayezu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi. Hari kandi Claudette Irere akaba ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'ubumenyingiro. Hari kandi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima akaba yitwa Dr. Iva Butera. Haza kandi Sorina Nyirahabimana akaba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. Haza kandi Ingabire Assumpta akaba ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Professeur Manase Nshuti ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ntitwakwibagirwa kandi Engineer Patricie Uwase
akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Iyo inama y'abaminisitiri yateranye, ngaba abaminisitiri bayitabira ndetse n'abanyamabanga ba leta muri za minisiteri zitandukanye. Gusa hiyongeraho n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, akaba yitwa Claire Akamanzi. Aba bose hamwe iyo bateraniye mu nama y'abaminisitiri aba ari 33. Mwakoze cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates. Naho utaha.